Athosha mwanya mutegeri wa Weru TV na niwega nontu wa kuthura kurumira ntutu cietu muthenya wa umonde inkugwate ugeni niumbitagwa Christine Wanjeru. Tukemberiria ntutu cietu ni ati ona ethirwa ma minister maria ma eberiwe wira nini Rais Ruto matikumenya mwerekera wa Rais Mwankatha inogu aremi kuma kaunti ni ya Tharaka Nithi nimeumiritie na gutariria mawega maria methiritwe makigwata kiriru wangirwa uremi Mwankatha ino ni maugite kabinda kau uria urari siezwa urimi na ndethia mithikari nturi ethiritwe ari obishini ni maumbite kugunikana mauntu mwanya mwanya maria makugweta ni ta kuguringwa njeki ni thirikari na njira ya kunenkirwa mbesha nikenda maomba kurima into mwanya mwanya takaoa na nkinyagia ndengu na nkinyagia maomba kuiga ndethia mwanya mwanya kire urimini wao ni baria maugite ni maumbite kwithirwa makigunika banene nontu bwa thirikari. Murandi wa National Agriculture Value Chain Development Project uririgirwa gukiria arimi ba county no bandigo kawana ndengu amona arithi banguku ng'ombe na mburi emunde iri ntugo ya mathomo makonie murandi ujo kiri arimi ba wadi ya Magumoni sub county ya Chuka murogamiri wa sub county no Alex Mugendi wa Festo ariuga kuri na obatubo arimi kwithirana barutha ikundi kenda bagunika bukugana kumania na murandi ujo ni program itali Tharaka Nithi nuntu wa one reasons or the other nuntu wa political reasons, lakini His Excellency the Governor gave his best kuona that this program has come into Tharaka Nithi County. Yesterday turaimugwe na Kalingani whereby antumetumala thomithirwe ni our agricultural officers, all of them were facilitated nikenda masa in the meeting. Today turi Magumoni kuria makwendelea kuthomithwa na kwirwa the importance ya kuigwa mena this program nuntu ni program ikaletera arimi billions of money. Imurandi ura wojite kuma kire thirikari nene igwatanirite na ya county ara ikundi bibibia arimi bikunenkerwa kigina kiganene na kirabobo ngwapa kwithirania kuna around 10 group every ward target at least matikumena 10 less than 10 to 20 million dino this program pa year anama mugwe ni turangirire anama Kalingani turangirire Chuka sub county we are targeting around 800 million is in Chuka sub county tembecha cia guciogwa nimbi ikalivuvaga around Tharaka Nithi county. Arimi baba baugite ati mathomo mama amona utethio bobo bwa kimbia bigaukiria bunene urimi na urithi bwago tukavota kuruta eria ringi tebo takwa ni ona kamagarita 5 riu ni menda lita 30 anaiga kinya bote ri nebu bwega nikenda na tubota kuthomithia ciana cietu kaoa ka bei ciako ni ikurania igetia mbere tutakoretwe twina kithomo gia kwerewa no igwe ni tukurithia nguku ni turithia na njira eliku no riu kithomo murandi uno turutanite utikaugage wina nguku 20 wina nguku ukerutaniria nuntu murimi wa kawaida abati kuigwa na kuma nguku 110 ura turarima nguku tutina ikundi ndigu ogwo ni mama kurima ndigu karigo kamwe akigurwa ni broker na ashaka kurirwa ena thina ciringi 100 kana 200 nuntu thokwete kuona kaenda tukambatana through murandi wa cooperative ya ndigu kana sako ya ndigu kikundi kia ndigu ni kwani tukabota kwendia ndigu cietu tuli bamwe na tugaciria thoko imbega bagika thaga thirikari ya Governor Muthomi Njuki amona arari minister wa urimi Mithika Linturi nuntu bagutiga apachwira murandi ujo CS wetu Minister of Agriculture National Government Mr. Mithika Linturi ni mukurutite wira mwega nuntu kubetukira we niwe utumite murandi uyu wabota kukinya kubetukira wabota kuthongira Kenya yonthe na awire Tharaka Nithi na wamukirwa wega na njira mbega ni atongoria metu matongotu ni Gavana wetu Muthomi Njuki tukauga ona u Linturi murungamie unkiua laisi akiona kuri consider kumaciokia tugaciokeria we no atiga tukenete mono boroni ninguciokeria Mithika Linturi nkatho cia mwanya muno nuntu no aturetera murandi uyu wa nafsi ndp mai na Gavana wetu Bwana Muthomi Njuki tumuciokeria nkatho cia mwanya muno tukauga atiri wana wethirwa ni ararungamirie no aturombe president wetu amuciokie ukegwa akenda ni tauntu nawe utongoria wetu akora ari muthuku tuoni tukwigua tukenete niwe ni wirorera turutirite na ukigua no akwoneke kauntu kangi agecirwa ri agacioka tukona wira ucio akia kuendeleithia wega tu our Governor Muthomi Njuki we are very thankful
nuntu guturetera murandi uyu guku gwetu Tharaka Nithi County watutethia kugia na meciria makumenya owondi ni batie kwirungamirira. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gaishima. Wa magumoni niwe Justin Kithinji na Waigamba Ng'ombe Njeru Ing'ara ni matiteretwe gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kabendero ariarwa kathaturwa kumweberia gitini ta gavana rukinyite bunge ya Meru. Mariwa gavana Kawira Mwangaza atina mauthuku no mariku inde kira kiribo ni siasa na kinyagia kuringirwa kirima MCA taburia siasa ta ino shithiritwe kionekana kaunti ni ya Tharaka Nithi. Kirigite kia ugavana kiano ukayukia gite kiu mwaka wa 2027. Ndiko na mukulongore twirire gitetika gikithima na muntu lakini riu arenda uma gitekia gavana acoke guthi gucwa gitekia senator nikenda we yura unde age akorwa ruthite athie kire mbroku tutukoro muchunguza tucioke gavana no tukathura no twari na mbesa wagwa akekera ko kiboe akaruta mbesa gatuko impeach muteguza popo tora Meru Kawira ti muthuku na muntu tekoro gwira Kawira Mwangaza ni mbaya lakini nje yake kwena gavana mai kemoge yake ngangi na kiuke ngwana kero hata kingangi deu matinda wantu ko makarumia ma MCA mbia nenda ni mutoe huyu shetani ashindwe talone kwa makobira mojo ni unge anauto bora nga yoge tao umuntende Njeru mukoro nunga na gacha kwa kiuga wa kwenda gete ya senator uteka makeno kiuga nga magumoni ka monenkera ngani mutie wapi antu baba kuromba na bokura itobaye umatie mugeni kuromba kutinja ruwe kuromba kura ugo bai bro kutinja ruwe kuromba kura uko nantu bako wetu kara kwambio kinare mujumbe uku na imbira gantu na tukira go ibaba gutwera ingino ndunjoke ndigwa no aretete uko no kwenda tuthura wana agitwiraga nwi njoke amurire maraini ndaitetie ndetirie nithi na kibanga arumiretwe na aba mara agira agiti to bichuke ga magome noma is true I remember aburirwa na tangaziro na girimotari ndet akondinga thimu ndetitie bani thina kibanga no ndingitika ndaira bunduki ndauga gante me muntu ndera kurathwa ndathwe ndakomana nwe na unjirani it is true tene Meru kwina thina muno barugiri bakuthi wimpichi Kawira na ndiya riganiri guki no twaritie na ndaigwa wetako bare MCs ba Meru bakwenda wimpichi Kawira no yibare mwimpichi ke no ndo batikwa na biashara ajumbe baraba nene batikwa na biashara cia kuruta ogwende bakuruta guku bayo guba kwiya guku no ndo MCA Tharaka Nithi 2023 MCA batatu bakararagia bukuruthwa no ndo botane nkero mbasarire muntu arakurukire mbasare kwira kurukagia no ndo baki orakurukire mbaje kwira kurukagia no ndo baki tikanya mukaronete Kawira wanaka ukero kuthura no kaire Meru akathurwa kaire why no ndo arugamete na mwananchi waruta nwe wira anto baraba ruta tende arutiana ne bareaga susani romba na bikura baba kuona baba athurwa gavana ero bate athuke ma MCA na ma MP wewe kwa wewe mura weka mtu muritu akaruta wera na ntwa baba tu na babutweri baba na bagirenji baba kana nionga bakubira ya Nairobi ndo bakaruma mbeca zienu bakaona mongi lakini mbiye no batiro mano ndo twetha tanabo woguto kothate bakothe ndio ngadianga guthia ati muntu unge nake karete yake na athurie gitete ma muntu riu atikaze guca guturetera muntu agitwira ine mona gitete ta etugetie moyo hakuna riu ne tugethure no ndo mama guca magwetwe njara mama magatugera ngero mutataka hivyo nyinyi. Serikali ni kirete kana ne banganiti mubango wa gukabanira na murimo wa Rubage ni kenda withiro kithira bururu gikinyira mwaka wa 2030 kuringana na Rwangi rwa Ogima ni rugite mwankatha ino gicunci kia 6 kiri igana ni kio kia murimo uyo wa Rubage mwankatha ino na ne untu uria thirikari thite na mbere kubeshana neti cia kurigiria murimo uyo mwankatha ino manenkanirite cia mugana wa mbia milioni 15 nikenda gutethereria amishi kana antu milioni 25 mari ugwatini wa kugwatwa ni murimo uyu ile mashinani Sema kweli ile percent ambayo imeathirika na malaria ni percentage kubwa sana. Tuseme hata ni 90% yenye imeathirika na malaria. Kwa hivyo naomba kama hata neti bado zimebaki huko zizidi kuletwa ili kila mmoja wetu ahakikisha anapata neti.
Na kama kuna wafadhili, serikali naomba, wizara ya afya naomba, mzidi kuwaleta ili watuletee neti, at least tusaidike. Maana tumechoka na hii kusumbuliwa na malaria na vifo vya watoto wadogo vya malaria, mimba zinatoka kwa sababu ya malaria. Tumechoka. Janga hili la malaria tunaweza kulizuia. Tuko katika kuzuia ueneaji wa ugonjwa ama virusi vinavyoleta malaria. Na hii neti itasaidia 50%. Kwa hivyo tu ni wito wangu kuambia wanakilifi wote, haswa wale ambao wanaketi maeneo ambao kuna ziwa ama mahali ambapo pamenyesha mvua kali, alafu kuna maji yameketi, ya kwamba tusaidiane. Neti kweli inatusaidia, lakini pia kuna masuala ya mazingira ambayo lazima tuyachukulie kipaumbele ili tuhakikishe tuna destroy yale maeneo ambayo yana mbu. In the country right now, the prevalence of malaria is about 6%. And if you look at Kilifi County, the prevalence has dropped from an 8% to about 5%. So there's continuous progress. And this is because of the promotion and education that has been given to the masses. There's distribution of the nets, but there's also what you can do at the household to ensure that you prevent malaria. And one of the ways is clearing the bushes, draining the water logged around your households, and of course sleeping under the net. Therefore, we are looking forward to elimination of malaria by the year 2030, and we are very keen to ensure that the masses continue benefiting from the education that we are teaching them. Kirigikaro obisini ya ACC ntere cia Tharaka South etithia mabikibiki ni magunikite banene na mataro na nkinyagia maurutani kumakirerwa ngi rwa kuraithiriria mithiere na nkinyagia mawatho ma barabara NTSA. One kenda kunyibia na nkinyagia kuthiria mitino ya barabara iriyonekanaga enderia antuma mabikibiki mari barabarani. Indongurumu ya biashara babonda bonda muthenya gwemthe bumite muratho gwara Mutharaka araruma ga ociezi wa marimanti bwana David Rono akiririkania biashara bagutigiri bakuingia mawatho barabarani. Uko nazo kama ni helmet, reflector, driving license, hizo vitu zote zinahitajika kwa barabara mpaka uko nayo. Ndio maana sasa niko na uniform lakini niko na driving license. Accident haijui hiyo. Ati hii ni ozi, hakuna naambia ile driving license. Kama unasema aliendesha gari bila driving license. Hivi vitu hizi sheria hii mpaka mjue. Na mkijua sheria hakuna mahali mnaingia mnakutana na polisi. Issue ya kupeana kitu kwa barabara mimi sikwangi huko. Lakini mtu akuja ananiambia hii ilikuwa namna gani. Lakini afiki anasema usinipeleke police station, mimi najua kotini mambo inakuwa ngumu. Chief Officer wa urimi kaunti ya Tharaka Nithi bwana Kimathi Njeru akiuria biashara bagutigiri bakuibanga bangania ni kingo bomba kugunika na mbeca kuma thirikari ya Tharaka Nithi na nkuru kibombe kuibukiria kimaendeleo. Yetega kwenda bomba kuya kuthoma kwamba bawatanira ukoigwa kuwa kwina support kuruka kwa county government kura project ira twina chimwanya mwanya na county government yongwa kwa department aratotoa fund either na matching fund kana mbeca ile kwendeka baruta shingite mwe na wapewa shingire mwe. So as a county government twina mwanka up to a level ya upa SACCOS baraba within value chain yato kurudha kwa agriculture tugashia ndengu shia ngoko shia kahawa shia mantomeria kana kana kahawa na ngoko. So out of that twina senior Obama nka 5 million bomba ko kuchwa 5 million kuma kwa by the 5 million kuma kwao na yeto kwamba pa 5 million kana bechira bonga batakuwa tena below that kwa fast disbursement enda mwana bonda atikego ni mutige ithirikare nyuma kana bonda omba gukira omba wekera mbeca mabukoni tabura iri tarajio ya national government yetu ka thirikari yetu eneo gaitaka. Mukarigiti wankia maeneo ya bonda nterino cia Tharaka bwana Kinoti Mwikuri akiuga bena mutaratara omunene wa kwanjiria miradi nkutho ntere ino ya gukiria ngugi ino yao mibango ya kuigwa kinya tona mbeca tukegwa twina spare part yetu kana nduka yetu ya spare part enene ndene Tharaka kana gondi chetu chionde twekere petrol station yetu. In fact rira member wetu atakwigwa ena mbeca cha kugura maguta no athiaga kobithwa na akathukuma ugoro akathia karia kana bikibiki ya member wetu ri nthuku akathia apewa spare part
akarutha bikibiki akathi kuthukuma na akarea pole pole koguo no mitaratara yatu enyo na twarĩkia na kũrutha Symbio sako ĩno yetu ĩgatũteithia mũno na ĩgatethia kinya community yetu ya Tharaka. Mbito ya Bwana Kimathi kiria biashara ba. So, as county government ito kuomba kuoria ana bari baingi nkuruki bomba kuthongera mutaratara ni uyu no ntubunga mutaratara uyu na anto bari amwe na bena sheria cha kuba guide kinya mwana mware kwali protected. So aspect inclusivity kana go inkuruni mwana mware wirani na bonda ekarata kinya discipline nkuruki mutera wa kama tu mwana mware na kana mwana mware ko wale mo secure tu kwa kwena more respect katika ka anabonda youth na interaction ni mbega kuomba kubangira mantu mwanya ma society. Nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Bitu wa Paul Gwakabethe. Hata ukikanya gako no kabanini utikathino ako. Six laps to go. Can he produce his best form of the season and take the goal? Now the race is on. This Olympics, we're celebrating the gold in all of us. It is impossible to quantify the excitement at the moment. Stay connected to GoTV to watch our athletes go for gold in the Paris 2024 Olympics. Only on SuperSport. GoTV. Love it. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life.
Oringi nkugwate ogeni tukithie na mbere ni ati ayuthi maenge kuma ntiri cia Buri West ni magunikite na mathomo kumake obisi cia ngaf ni baria maugite makethirwa magitethereria banene we ukiriria kimiturire na nkinyagia gukiriria biashara ciao. First, because of the opportunity umetupea for this Kirua, and that is a growth. I may be facing some particular financial. Aza kuga ipoe kano topa program weje since to ambere area. Actually, madogani zetu izete broad. Tutekari ora turakari nderomba batutu youths. Aki ti tuete to implement manto zara tuitani. To chomie to didie onto bravo to matokera. Actually, tuena knowledge now. Tora kwa ta chiringi kumyo kwa tega na ukona hii ni pesa hakuna. Hapana. Sai tuko sawa. We really say thank you. Itokuwa ibwaga na Murungu akutharime ou kwetwa mama safi. Acha uendelee kutusafisha pia sisi. Anshokerie mheshimiwa nkatho kwa mbere mano tuba program wezi atuambererie ni tukunerete akiri mono otou agwetwa mama safi amesafisha akiri zetu tuomba kumenya ete terasima wethere wina milioni kana ngiri igana akenda wamberia biashara no wethere inya wina tsiringi igana na ukendi nya ntundo agitate ukongera nakyo no wethere wina ngiri otou twae wa mfano ukamberia gwakia mpempe na rojo ukarugura ndukeku kwa una tukunorete akiri ni atuka era na itomwera ibwaga nuntu baraba inge toraicitha nyomba tukona ai ndaumara kwendia mpempe kana ndendia samusa kweri ntithekerwa na twikirite gukurukira kithomo kiu itwonete karenzi ete tugaciukiria tuingwa gukurukira inya iria kithomo kiria tuonete twambirie mpari kenda twita kuraza no mwanka wambiria na baiskeli kenda ogura ngari te uma tujite na gintu gia kuria atiri after ajo juitobu twathoma kithomo ki tukumba kuthithia mantu jara tugite at the end of the day achievement yetu tugu achieve ende turiuria atiri twathithi tugatutiga ethera wina no twa form ka kundi kara tuga form wina gintu gyo turinga njeki nekenda tuona gintu gya kuumira kieni no tutaraga kuona gintu gya kuumira kieni tutumira kieni tugachoka ona rakairi ndibera Tuwako na kanya kurumira nteto cietu cingi na njira inkinyaniru ni thaa 1:30 kiogoro.